ways, ambiance is boom ways, tugumbaku zamuka. Yes, tujye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikirana Bumweze mu gihugu majyepfo y'Uburengerazuba ndetse abantu bari muri diaspora mwese ikaze nimba rwose wibuka gukora subscribe mu kiganiro cyitwa ubwiro gice kuri Bumweze naho njyewe ni Gacha Henry. Amakuru acumeka tugenda tuyahere ahangaha rwose ubu perezida w'u Burundi Ndayishimiye aka Neva akaba ari kugenda rwose ahura n'isanganya ikomeye cyane kure yuko abagendaga bamurinda ari babiri bagiye baturukira mu gihugu cya Ethiopia. Ese ibingibi birahaka iki muri iyi minsi kubera yuko rwose ubungubu igihugu cya Kongo kikaba kiri gutangaza yuko igihugu cy'u Burundi kigomba gusohoka mu ntambara yacyo iri guhangana na M23 maze kahita yinjiza igihugu cya Angola ndetse n'igihugu cya Tanzania maze ibi bihugu bikagenda bisimbura iki gihugu cy'u Burundi biturutse kuba yuko rwose igihugu cy'u Burundi ngo cyagiye kibeshya yuko rwose ngo bagiye batwika intwaro za Kongo ndetse n'izabo rwose z'u Burundi, ariko rwose Gisegeti akaba atari kugenda abyumva neza rwose nuko ibintu biba bihagaze ku mihanda makuru yo rwose abari kugenda aza buri mwanya. Igihugu cya Turukiya ubungubu rwose kikaba kiri kugenda gikubitwa n'ibitero rwose kitamenya ngo biragenda bituruka hehe, ariko abantu benshi bakaba bari kugenda batangaza ko ari biri guturuka mu gihugu cya Israel maze bakagenda babyitirira igihugu cya Iran. Ibingibi rwose bije nyuma yaho rwose perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ari kugenda atangaza yuko iyi ntambara ihanganyemo igihugu rwose cya Israel ndetse n'igihugu cya Iran ibingibi rwose bigomba kugenda bihagarika kubera yuko rwose iyi ntambara ishobora kuzagenda iba iy'akarere maze igihugu cya Iran mu gihe cyose cyatsindwa iyi ntambara igihugu cyahita gikurikira rwose n'igihugu cya Turukiya maze Israel ikagenda ikikabaho ibitero, ariko rwose mu gihe cyose Israel iri kugenda igaba ibitero kuri ibi bihugu kwibagirwa neza cyane yuko ari igihugu cy'Abanyamerika rwose kiba kiri kugenda kigaba ibitero muri ibi bice mu gihe cyose rwose abantu benshi baba bari kugenda babisobanukirwa neza cyane. Ayandi makuru yo aba ari menshi. Perezida wa Angola rwose akaba ari kugenda amwenyura nyuma yaho rwose agiye kugenda abona ibitoro byinshi cyane ndetse n'amabuye y'agaciro agiye kugenda aturuka mu gihugu cya Kongo. Muri Lagos inyeshyamba zishe umusirikare ukomeye rwose muri iki gihugu, ariko rwose iki gihugu kikaba kiri kugenda kibushinza umutwe wa Boko Haram. Uyu ni umutwe ukorera rwose muri iki gihugu cya Nigeria rwose. Mu gihugu cya Djibouti bakaba bari kugenda rwose bitegura amatora, hari ku muntu uri kugenda ahabwa amahirwe n'umaje kugenda ayobora manda 5 ubungubu rwose akaba ari no guhabwa amahirwe yo kuyobora indi manda ya 6 rwose. Iki gihugu cya Djibouti nacyo rwose kikaba ari bimwe mu bihugu biba mu ihembe rya Afurika, ariko cyo wagira n'umenya no ubungubu rwose muri Somalia rwose intambara ikaba igikomeje rwose, ikaba ari intambara y'urudashira muri kino gice rwose cyo mu ihembe rya Afurika. Igihugu cya Senegal perezida wacyo rwose akaba yatangaje yuko rwose igihugu cya Amerika rwose kiba kidashakira isi amahoro. Ibingibi bije nyuma yaho rwose abantu benshi bagiye babona yuko bari kugenda bahomba mu bintu byinshi biturutse kuri rwose gaze iri kugenda ituruka muri ibintu bice ndetse n'ibindi bintu byinshi harimo rwose n'amafumbire aturuka muri kino kigobe rwose cya Iran igenda ibarizwamo, ariko rwose abaperezida benshi bakaba batangiye kugenda bagaragaza yuko rwose babangamiwe n'iyi ntambara biturutse kuba yuko rwose bagiye bahura n'akaga gakomeye cyane rwose. Perezida wa Cuba akaba yagiye atangaza yuko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose abayobozi benshi rwose bayo bakaba bari kugenda bagaragaza yuko rwose batazigera basaba imbabazi iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kugira ngo rwose bakomeze kugenda baguma ku butegetsi, ariko rwose cyo gero cyo rwose ngibyo byagiye biba kuri Venezuela byagiye bibabera isomo rikomeye cyane, nabo rwose bakaba bagiye batangaza yuko rwose bagomba kugenda babikurikirana umunsi ku munsi kugira ngo nabo rwose bitazagenda bemera n'ibyo muri Venezuela, ko perezida wa Venezuela akaba rwose yagiye ashimutwa ku buryo bukomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ikaba ari kugenda yigira umuyobozi w'isi kandi rwose ibingibi bidakwiye n'ubumwe mu bukoroni rwose iba iri kugenda ikora muri iki kinyejana cya 21 kandi rwose nuko ibintu biba bimeze. Abayobozi benshi bakaba batari kugenda babyumvisha ukuntu iyi Leta ya Amerika iba iri kugenda rwose yifuza yuko yagenda ikomeza kuba umuyobozi wabo rwose neza, nuko ibintu biba bimeze. Amakuru yo
aba agenda aza buri mwanya. Nimba ugeze ahangaha ari ubwa mbere, wibuke gukora subscribe, share ndetse na comment. Nuko ibintu biba bimeze, naho kuri mikoro rwose muracyari kumwe nanjye Gaca Honore. Amakuru yacu reke rwose tugende tuyakomereze ahangaha rwose, nuko ibintu biba bimeze rwose. Abanyarwanda baba muri Singapore bibutse ku inshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi 1994. Elon Musk yasabye ko Sam Altman yakurwa muri OpenAI. Rwose nuko ibintu biba bimeze. Abanyarwanda baba muri Cameroon bibutse ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi 1994. nuko ibintu biba bimeze. Mutesi Jolly yasabye urubyiruko kwiga amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Museveni niyiyumvisha uburyo abandi bajya ku kwezi abanya-Uganda bahugiye mu bintu byo kumasura ibintu byitwa igisope. Perezida Museveni rwose akaba yagiye abigarukaho rwose. Mu karere ka Rubavu imiryango isaga 480 y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakaba bakeneye gusanirwa. Nuko ibintu biba bimeze, gusanirwa ndetse no kugenda abandi bubakirwa. Muri Kenya niyemera ibirego bya Loni ko abapolisi bayo basambanyije abagore muri Haiti. Igihugu cya Kenya gikomeje kugenda kibihakana biturutse kuba yuko rwose hagiye hasohoka inyandiko nyinshi zigaragaza yuko abasirikare bayo baba mu muryango wunze ubumwe wa Loni bagiye bakorera ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina muri kino gihugu cya Haiti. Nuko inkuru zo ziba ari nyinshi. Uburusiya bwatanze imirambo 1000 y'abasirikare ba Ukraine baguye mu ntambara. Nuko ibintu biba bimeze. Iyi ni intambara ikomeje guhanganisha iki gihugu cya Israel ndetse na Iran, ariko akaba ari n'intambara ihanganyisha igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine. Ibi ngibi rwose ubihagarariye unabyihishe inyuma, uri kugenda ashakamo inyungu nyinshi cyane, ni Umunyamerika ndetse n'Abarusiya nabo bakaba bari kugenda bungukira muri izi ntambara ziba ziri kugenda zibaba muri kiriya kigobe. Iran ndetse na Israel yo intambara bakaba bari kugenda bagaragaza yuko mu minsi imbere bagomba kugenda basinyana neza amasezerano y'igihe kirekire y'amahoro. Israel na Liban bagiye kugirana amasezerano yo guhagarika intambara ndetse no kwambura intwaro Hezbollah rwose ikorera muri iki gihugu cya Liban. Nuko ibintu biba bimeze cyangwa gikite Lebanon rwose. Nuko inkuru zo ziba zigenda ziza ari nyinshi. Ubugereki abana bari munsi y'imyaka 15 bagiye gukumirwa ku mbuga nkoranyambaga. Izi ni zimwe mu mpamvu ziba ziri kugenda zigaragaza yuko urubyiruko rwinshi ruba ruri kugenda rwangirika. Harimo Twitter, hakazamo Instagram, hakazamo Facebook, hakazamo TikTok, hakazamo Snapchat, hakazamo na YouTube. Izo ni zimwe mu mbuga bagiye kugenda bahagarikwa. Nuko inkuru zo ziba ari nyinshi. Uburusiya bukomeje kungukira mu ntambara ya Iran. Nuko biba bihagaze rwose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, wibuke gukora subscribe ndetse na share. Kenisor yasabye urubyiruko kwamagana abapfobya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Umuhanzi Iva Muziki yakebuye abahanzi b'u Rwanda bagera mu bihe byo kwibuka bakanuma. Ibi ni bimwe rwose uyu muhanzi yagiye agaragaza. RIB yakebuye abahanzi bihunza ibikorwa byo kwibuka bakajya mu myidagaduro hanze y'u Rwanda. Muri Uganda umunyarwandakazi Linda Dadane yasubije abanenze imyambarire ye. Uyu rwose akaba ari umwe mu bahanzi rwose baba bari kugenda bagaragara rwose ku mbuga nkoranyambaga. Itariki y'ubukwe bwa Taylor Swift na Travis
Keris yamenyekanye bantu bacu. Chameleone, Jose Chameleone yifatanyije n'u Rwanda mu kwibuka ku inshuro ya 32. Amakuru yo aba ari menshi, ariko rwose nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ni hahandi ni kuri Boomways. Wibuke gukora subscribe, share ndetse na comment. Mu burasirazuba bwa Kongo ibintu byakomeje kugenda bifata iyindi ntera nyuma yaho rwose ubungubu bari kugenda bitegura kujya mu Busuwisi kwitabira rwose imishyikirano, kubera yuko ariho hantu igiye kuzagenda ibera. Ariko rwose icyo bagenda umenya rwose nuko bamwe bari kugenda bagaragaza yuko rwose bigoranye kugira ngo bazagenda bafata imwe mu myanzuro mu gihe cyose abanyamerika batazagenda babona inyungu zabo muri kino gihugu cya Kongo. Ariko rwose abantu bakaba bari kugenda bibaza ngo ese impapuro zizagenda zisohora bano basirikare ba M23 bazagenda bajya mu mishyikirano, bo bazagenda baciye hehe? Ese inzandiko zabo zibajyana zituruka hehe? Ni bimwe rwose mu bintu abantu baba bari kugenda bibaza. Ariko menya yuko mu gihe cyose harimo bimwe mu bihugu biba bigenda bishaka inyungu zabyo, rwose bagenda babahereza umwanya kandi bakagenda banabashakira ibyangombwa kugira ngo bagende basohoka kandi banagende kandi n'umutekano wabo banabereka ukuntu bazagenda bagaruka muri kino gice. Ariko icyo gihe n'umenye rwose nuko mu gihe cyose bazagenda basinyana amasezerano na leta ya Kongo, Umunyamerika nabonemo inyungu ze rwose azagenda rwose abihagarika. Ese igihugu cy'u Burundi kigiye kugera gisohoka muri iyi ntambara ya Kongo biturutse kuba yuko rwose cyagiye kima intwaro Kongo, biturutse kuba yuko ngo bagiye bagaragaza ko zagiye zitwikwa? Ni ibintu abantu baba bari kugenda bibaza umunsi ku munsi rwose. Ariko icyo gihe n'umenye rwose nuko igihugu cy'u Burundi iminsi itarambiranye ishobora kuzagenda rwaracyasohotse, kubera yuko rwose iyi ntambara iri kugenda ifata iyindi ntera, kugenda yinjiramo ibihugu bikomeye cyane kandi binafite ubutunzi. Ariko icyo gihe n'umenye u Burundi bukaba bushyigikiwe n'igihugu cy'Uburusiya, kandi menya neza yuko rwose n'Uburusiya bigaragara neza cyane ibyari inzozi bibaye rwose. Kino gihugu gishobora kuba kiri muri iyi ntambara ya Kongo mu buryo buteruye, ariko mu gihe cyose bazagenda bashaka yuko kigera kinjira ku buryo bweruye, bityo rwose kiri tayari kuzagenda kigaragaza neza rwose. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro n'ahandi ni kuri Boomways mu kiganiro cyitwa Ubwino. Amakuru yo agenda aza buri mwanya. Charlotte ndabakunda cyane, ni Gaca Henry. Ukedi nziza.